dong Jumpen hagi Mentakawa Jiarok ya unang yala Dong nikmat jirang kontiwensi Jilapau barok kimat di jongki Jumpen hagi Mentakawa Jiarok ya unang yala Dong nikmat jirang konstituensi Kilapau barok kimat di jongki Mentah kesengi ke arpu praterik ubenail ber arajar arpu ar ki panba katanya berni kilayo oban saki ya kejingwan poi jong menteri ubari pej ya ketenan ilekai jong sorkar jela uba bantai dor lengdo ha kejingwan play ya mau nong rim na kebenta bantai penbahaya kemadan ilekai football ha bernihat kebakan tup ya kejingtai ya ke RCC cover gallery kinala ha saudong jong kemadan bad kejingker ha borok saudong jong kemadan hakane kesengi la yodon lang uba sostena sotun ubade MLA jong jirang constituency ubalong ruah kejo kapor kum chairman jong Meghalaya Handloom and Handicraft Development Corporation Limited jong sarkar jela uba Victor Rani ubade MDC jong jirang constituency haka jingi don lang ru jong ba B Bador MSM ubade Chief Engineer ke State Sports Council of Meghalaya ki nonggit kam jong Bernihat Sports Association lembat kiwe-kiwe ki riupok mat katany rengkat bat katto kane ki pajba kumban syupen kan mau hang ne baya kene ke jingtei pen bhai kene ke madani lekai ha bernihat u menteri rang ba ke sarkar jela ula kular dangtang ha kene ke khandiat banai ki baladap ha ke menteri rang ba ula ong ba ke jingkit kya jong MLA ka than u ba sostena sotun ban pen kan mau syupen kan mau ya kene kalpan long ke sarkar ban phai khmat ban ban bu jing kan mau ban pen mang skim ya kene ke madan hak ba kene ke juk ke kentin nagliang jong ba ban tidor long do ula kren menta ke sengi ha ke por ba ajing kren ha ke jingilang pli ya mau nong rim ya kene kemadan lapan mang ya ke skim ke bahadu sanklur nyo paulak na ketenat sports and youth affair jong sarkar jelah tangkawai kalong ba ngimpat nut ban kular lan ngimpat nut ban bu ya taka dit ya taka sni bang ban bu mau nong rem kalong ba ngimpat yo ya sanction nan rai tangkawai ngakwa ban itu ipiang ne ba I MLA jong pi ibadeng sotun ibangi khot ye ibawan ban itang syutip banga ngada na kamera mai lawan rung bai lawan wat bai nga nak benta kan studio to khain bi kata ka trai sitom ke jongi bat lada ime kendo yang ngalayo pun pan of chief minister ketua studio mapo bernihat na longkum do kata bai ke jing kendi bat ngai tenat sisa ibadeng bidai brio iba don sisa ta jingkit klik na benta kata bat ke jing trai sitom jongi bat ke jing wan ban teru ban tip jing kang man bay tip pengawang ipi pengadon napok kamera ini lawan bay lagi biti badeng lah peli jingkang ila dam long menrung dah kejing adon akor kejing don buram mo ladam ai sakani stadium tapi dah sak tempat tapi ngaruh kadai kejing trai sitom kejing i bat kejing yai minat kejong i dai na takada wan itu ipi hadu bau chief minister mo ipi habun pori ngaman kapor hadir di badeng ime kendo yang amut chief minister chief pori nama usi keli bay ya kene ka studio mapo bernihat kale komdo te badang kejing trai sitom ke jongpi bat kejing yai modien ke jongpi ka khlamlang la nei bat menta ke singi sisendon ngelayo bonbu di maunong re bat kene ke studio kan ai sisa kejing mentoy ya ki kon samlajungi baja ka thai ni bora kowe hi yang ne u slap ujau jam balai ngon bi ule dei slap jong kejing ku this is Shireen, this is a shower of blessing. Ila ko mo. Uni ni kadiga blessing na benta jong ni bang baro. Namar ba unju poi perkhat. Ba live postam ila thrang. Bangin yo eta ka studio mengin yo. Menta ko orang. Kadiga jing kaman lang jong ka sun meneng. Jing kaman lang jong boleh try kan. Ai do ning slap. Ban ai ka jing ka tu ya kadiga than ka jong ni. Ba ngas ngong banong ipi. Ba kani ka caka kadiga ba biang tam. Ka sorkar
lakat ke sorkar, chief minister lakat chief minister, sports minister lakat sports minister. Kene kemen sisa hadu kata-kata namar ba kene ka history haga jirang konsensi kejungi ka history haga konsensi kejungi lada bangi phai yaki developments ki ba fair lagi phai surok ka umba mamdi ni phai haki wake development haga health sector education bakum ter ngasngo badon bok lagi badon bok tam baki pajba haga jirang konsensi kejungi ki pajba haga area kejungi paro kilong ki badon bok hado kata namar ba ngidon yaki nawilam ki badon yaki jingkat kri ngidon yaki nawilam ki bakpek bakmi nagabanta ki konsensi om tangasor Henry ki konsensi ke basyokendong kum ke konsensi ke jungi kumangong mana chief minister lakan chief minister sports minister lakan sports minister ngai ba ki minister haga jinglam jong leader honorable chief minister Kidonya ka timur ke bakhlanya do kata-kata. Ki developments ki fair, ki developments ki bon. Ki wan ban jalong, ki wan ban olong. Hakis refotally ki konsensi. Lara bangin kali ya sports minister. Hato ka sports department. Bani adun jore ki por ke bamensua. Habangi pek yang kipor ke bawanta kalanang kiu kalanang la ban pentri ya ki kam ke repair ki infrastructure ke repair ni kwa ban kentiu ke sports ha ban ingkong ngila expect ngila kermen ha ke jingwan jong honorable chief minister ban declare ban yo no ya ke stadium kajing kemen kajungi ngiklaim motor banang bangin yo ya ka project kapasan kulur nyopulak tam ngidang motor kepada itang kumasiklur lene arklur kelaban long tangga first gallery lene kas tangga first and second phase henry menta kalong kajing kemen audo kata-kata hagaba last sanction Kumbala declare la penbana dai chief engineer la sanction san pon inyo kabot san kulur inyo paula